Dobar dan i dobrodošli na Cinemetar. Ja sam vaš voditelj Marko i danas gledamo Mi nismo anđeli rock'n'roll uzvraća udarac. Crna ovca anđeli serijala, čitav film mnogi jednostavno mrze jer nije povezan sa ostalima. Ono što je najzanimljivije jeste što je to malo bila i poenta. Htjeli su se udalje od Nikoline priče i da naprave nešto svoje, što zapravo podržavam. Ovaj put Srđan Dragojević nije bio otprilike sve, već je na rediteljsku stolicu seo Petar Pašić. Opet, ok mi je film, priča je zanimljiva, kostimi su odlični, komedija nije reciklirana iz prvog dela. Za neke stvari iskreno i preferiram treći deo, da je bio ne anđeli film, verujem da bi ga mnogi više voljeli, ali nije. I zato ga sada zajedno sa ostalim filmovima ocenjujem na Cinemetru, tako da idemo na film. Film počinje 1973. u tunelu gdje bi makar trebao da radi Borko. Umjesto toga on svira, iako to nikog ne interesuje zbog superiornijeg žanra muzike. Frustriran realnošću, on se seti kada je pročitao da ako bude svirao gitaru nazad, prizvaće đavola koji mu može ispuniti bilo koju želju. On tu uradi i naš anđeo i đavo se prvi put prizivaju za vreme komunizma. Borko od đavola ima jednostavnu želju. Želi da postane slobodni umetnik, crtice izvođač rock'n'roll muzike i da bude jako bogat i da bude popularan ko drug Tito. I ima još nešto, ne mogu da se setim šta je. I da se družim samo sa drugaricama koji imaju velike grudi, crtica sise. To, krvlju potpisan ugovor đavo ispunjava i ovo više nije Borko. On postaje banana, nije to, skripta. On postaje Dorijan. Uz uvodnu špicu vidimo preko novina Dorijanov rast i pad, kada je počeo da radi turbo folk, a ne rock'n'roll, pošto on više nije popularan. Konačno mogu da pričam o Nikoli Pejakoviću. Bio je u sva tri anđela, ali sam namjerno htio da sačekam do sada kako bi ga pomenuo. Bio je taksista u prvom delu, u drugom matičar, a sada je Borko / Dorijan. Borko se budi uz možda najbolji budilnik. Dobro jutro, zvezdo! Kako si lep na ovoj slici. Njegovog menadžera koji je zapravo bio njegov drug pre nego je postao poznat. Dorijan iako ima novac, slavu, prelepu ženu i znaš kakvu stvar od Egipćanja. Za svadbe i za sarane. Da se usaneš. Njemu to ne znači ništa, ako ne može da uživa u rock'n'rollu. Zato ponovo priziva anđela i đavola i od njih traži da mu ispune želju tačno ili će se žaliti onom gore. Pitam se jel onaj gore zna da igra košarku. Đavo pristane na to, ali prvo želi dušu našeg drugog glavnog lika, Marka. Marko je prosječan momak koga niko ne razume. Umjesto dve vile ima rock'n'roll i roditelje koje već poznajete. Markovog oca igra Zoran Cvijanović koji je igrao Nikolinog drugara u prvom dijelu. Ovdje je otac koji voli lov, bio je u Hagu i vidi svog sina kao slabića jer ne voli tipične muške i tradicionalnije stvari. A majku mu igra Vesna Tribalić koja je bila Violeta u prošlom filmu, a ovdje je brižna majka koja čuva svoje dete. Ovo upoznavanje likova je trajalo predugo, tako da je Marko zakasnio u školu. Ako ništa, stigao je na vrijeme da ga napadnu Klopa i Koks. Mirjana Đurđević igra Klopu, dok Koksa igra nama već poznati Cinemetra Goran Jeftić, koji je bio Sofijin bivši dečko u Mi nismo anđeli 2, a ovdje je zapravo prvobitno trebao da bude Marko. Drago mi je da su tu ulogu dali Zlatku, pošto su obojica pokidali. Jedino pozitivno što se dešava u njegovom životu je izgleda Sara, njegova drugarica, mada bi ona prešla na nešto konkretnije. U trećem delu su odlučili da ubace prodaj duše, pa sada umjesto obične igre, bez neke prevelike posljedice, anđeo pokušava da spase ljude od pakla. Samo što malo ništa ne radi. Tu i tamo pomogne, a ovako je dosta pasivniji. Možda zbog toga otima samo đavola neko. Ali ko tačno? Imaš tačno? Nemaš. Lade Divac? Da, izgleda da je onaj gore košarkaš i govori đavolu da mora ispuniti Dorijanovu želju, inače će biti posljedica. Ali, kako će to raditi? Marko želi da postane slavan, a svira rock'n'roll, dok Dorijan želi da svira rock'n'roll, a slavan je. Čekaj, usput nemam kako to da ubacim, samo sam želeo da čujete Splavove i pesmu koju Dorijan sluša. Splavovi su neka i Medina, samo nek se okreće turbina. Da su barem sve turbo folk pesme ovo. Posle Markove fešte u staračkom domu je i više nego spreman da učini sve kako bi bio slavan. Možda bi čak i prodao dušu. Anđela i đavola smo do sada pošteno upoznali, ali mislim da je ovo definitivno najbolje po pitanju kostima. Ovaj put je Tatjana Strugar Dragojević imala posao kostimografa. Anđeo i đavo imaju muzičku borbu ponovo, koja se završava Markovoj prodaj duše. Slava kola lova, pičići droga,
Samo što izgleda da nije, pošto posle toga postavljaju tajmere gde Anđeo mora da dokaže đavolu kako Marko nije zapakao. I imaju metar. Kad mu otac odbije kupiti električnu gitaru za rođendan, to je loše, da. Ali kad vidi Dorijanovu novu pesmu i nije zadovoljan trenutnom stanju muzike, to je loše. Ja vam ne trebam onda, ja? Dobro. Anđeo uspe da dogovori Markov nastup u Geto klubu i navuče Dorijana da dođe u isti klub. Tamo se Dorijan popne na binu i on ima muzički dvoboj sa Markom, koji ima šokantan završetak. Mislim, još su zamenili tela, ne samo zbog struje. Da, Dorijan i Marko su zamenili tela, pa sada i jedan i drugi mogu da žive njihove snove. Mislim, Marko sanja da napravi hit, a Dorijan bi jurio maloletnice. Gde si? Hoćeš da mi popušiš? Marko! Ne Marku, meni bre, meni. Marka igra Zlatko Rakonjac, koga se pomalo sećam zbog Na lepom plavom Dunavu. Naravno, nijednom ni drugom nije sve savršeno. Dorijan ima problema sa koksom i klopom, a Marko ne može da snimi baš hitove koje bi hteo. Ako ništa, makar ima Kenzu. I Versace i... Ste hitmakeri! I Kenzo! Pazi, ništa od timačine slutke sam skino, keve mi ne Ejna, brale, zadnji put si mi valio sa rupom od uglje 9. Daj bre. I Dorijan jede govna. Ne, stvarno jede govna. Mislim, to je odvratilo klopu i koksa od njega, tako da je uspjelo, ali jede govna. Marko u telu Dorijana dolazi do Sare koja odbija da uđe u njegova kola, dok on ne spomene Marka, mislim kao telo, ne sad. Stvarno, samo toliko je trebalo da uđe. Saru igra Nada Macanković, koja je izgleda kao i Sofiju u drugom filmu, dobila ulogu castingom, a ne zato što je neko poznaje kao što su Vesnu Tribalić, na primjer, poznavali. Ako ništa, konačno je skonta da je Sara zaljubljena u njega i sklapaju plan. Ona nosi suknju kad je zamolim. Ili samo ponovo peva. Svi anđeli su u suštini polumuzički nastup, polufilm. Ali treći deo je bukvalno pola film, pola muzički nastup. A zato se zove rock'n'roll uzvraća udarac. Ako vam se nešto od toga svidjelo, zahvalite se kompozitoru Igoru Peroviću. Smokvica ga teši do početka žurke, to je njegova žena, pa se ona drogira. Mislio sam da bi Smokvica bila loš lik, ali je bila zapravo super. Ako već niste skontali, Smokvicu igra Svetlana Seka Aleksić. Da, ta Seka Aleksić. Mi nismo Anđeli 3 je imao par celebrity dolazaka, a od svih mislim da je Seka bila najbolja. Najverovatnije jer je zapravo imala malo veću ulogu. Ajde, ostalo je 20 minuta filma, vreme da se završava. Marko se isplače na javnoj televiziji, pa nakon što udari Majora, on ga otpusti. Da, ovaj lik se zove Major. Nije me interesovalo iskreno kako se zove čovjek dok nisu rekli. Još jedna stvar koja je u suštini nepotrebna, jeste moje objašnjenje ko glumi Majora. Milorad Mandić Manda. Glumi Majora i Milašina u Selogori, a baba se češlja. Sve nešto nama. Hvala svima na sradnji, ali mogu više s ovim amaterima. Ja sam završio. Ćao. Dorijan dolazi do Marka i zajedno se vrate u njegovu vilu. Samo što je cijela vila Majorova, tako da dok oni stignu kući, cijelo mjesto je već iseljeno. Imaju kratak razgovor gdje obojica donekle priznaju da žele svoja tela nazad, manje više. Dorijan ima ponovo sastanak sa Sarom, ali odluči da je odbije zbog Marka. Onda odluči da se vrati u stara tela. To planiraju da izvedu tako što će pronaći pojačalo, koje ih je originalno zamenilo. Ali ono je na svadbi. Jel to slon na ražnju? Uz pomoć popa, pojačalo udara, pa su Marko i Dorijan nazad u svojim tijelima. Usput, mlada Neđa Sekulić, koja je bila Zorana u prvim Anđelima, mlada u drugim Anđelima i sad se konačno udala u trećim Anđelima. Pitanje samo koliko će dugo trajati. Film se završava još jednim nastupom u kom Markov otac prihvata svog sina kakav jeste, a Dorijan uživa sa svojom novom bebom. Da li treći Anđeli mogu da prestignu drugi na metru? Ajde da vidimo. Idemo na metar. Na originalni procenat dodajemo se nagrada za dobru glumu, nagrada za odlične kostime i za dobrog režisera. Što Mi nismo Anđeli 3 dovodi do 74%. I to je to. Mi nismo Anđeli 3 je izašao 2006. sa pomešanim recenzijama. I dalje nismo dobili ništa vezano za četvrti deo, iako su se neki glumci oglasili kako bi voljeli da rade na tom filmu. Ako bude izašao, znati sami da ću biti prvi koji će ga pokriti. Ali do tada, ja sam bio Marko. Hvala vam na gledanju.